Bwlai hambai naitongnai joto media friends tei viewers rokno Tipra hasteni joto lok rokno noni media ni bisingti hamjakma Yapharkha Mia sarai saro 5 ta jorao sung Hastepha katal bai jeng malaikha bonchai sigang jeng 15 tarikh appointment ni bagai chithi ro laikha jeng kate submit khainani bagai tei chini ADC ni issue no tei kok salani hne bo agree khaikha jeno appointment nokha jeng thanglaikha chini EM rok tongo chini borong ganang ononto deborma borong ganang komal kholoi borong ganang runel deborma borong ganang sohel deborma tei bo chini EM rok opana oprok meeting o tongo जों बेसिकली जोंनि ताबकनि ADC नि जे बिल पास खायरो माने कास्टमारि ल सह जोंनि गोबांमा जोंनि कमिउनिटिनि तिप्रासानि कास्टमारि ल जों थांनाय बोसोराव हजा फियाबा ताबक जरा पास याखो इंगे बनन दायति पास खायनानि तै बिसिनि टोटल 24 ता बिल पेन्डिंग दं ताक्स जरा जों फाइ माने सिगांबो 2-3 ता दङो ता जों फाइबो प्राय 21 ता मत जों बिल पास खायखा बे बकाइसफोरनो गभर्नरनि एसेन मायाखौ इंगे बनो जों साखा जोंनि बिल पेन्डिं दङो इनक्लुडिं कास्टमारि ल दायति पास खायरनानि इनिशिएट खायदि होनो जों साखा जोंनि दैबो मेन नांगौ माने जों जतन सिउ बिसि इलेक्शन लास्ट 2016 नो माने 21 नि मार्च मासेवनो बनि भ्यालिड पाइजा एक्सपायरी डेट पाइखा फियाबा त्रिपुरा गभर्नमेन्ट टाक्स जरा बिसि इलेक्शन खाया बिसि इलेक्शन खायानि बागै जों नखा आजिनि गामि आमचाइ लुकुरावनि गोबांमा सेन्ट्रेलनि स्किम र जाय जायखे सामुं फोनां जायो अर जागा केबो नफां करै केबो चालंनाय करै अम हाय एंगै जों ADC हाफाङाव फाइमेनि यागोलनो जों जोंनि ADC नि 163 डी नि प्रोविजन बाय ADC नि बिजनेस कन्ट्रैक्ट रूल नि 163 डी नि प्रोविजन बाय जों नॉमिनेटेड बॉडी सनामखा फियाबा ओ चिनि नॉमिनेटेड बॉडी रनो इग्नोर खायै गोबांमा सामंगो जनो तांलया खलायै जों जालङै दंमानि मचिनि तिप्रासानि बागै बेलेखे हाया हायसि बेलेखे जाया तानिखे जों गणतन्त्रनि हावो गणतान्त्रिक बाबे जनगण बाय चंगजा कायसा बॉडी उनानि नां जे ADC दखल खायनाय बनि आन्दारावनो ADC विलेज कमिटी उनानि नां तानिखे ADC विलेज कमिटी होनैसि हजागो इंगे ओ जागा जे ADC ओ सरकार फायनाय बर'नि नो आ जागाबो बॉडी उनानि नांगौ जुदि इलेक्शन उंया हंखे इलेक्शन उंमानि यागुल जे कप्लाय आ जागानि बर'नो नावफांनाय बर'नो चालौनाय एलाकानि काहाम हामिया नायने इंगे ग्राम पंचायत बोर्ड उंगै थांखा नेनि नगर पंचायत बोर्ड उंगै थांखा फियाबा जोंनि विलेज कमिटी इलेक्शन उंया बन बाङै जों जोंनि सपोर्टर और चिनी पार्टी नि बरक कोड पर्यंत हाई कोड पर्यंत केस खालिजा तब नवेम्बर नि गुदे 21 तारिख हाई ने हाई हियरिंग फिनाय जे फ्र हियरिंग आफ्र के निनि चीफ जस्टिस रो फाया हाया सायनि बागै देंखा ना तमानि बागै इंखा जों तबबो ऑनरेबल कोर्ट नि थानिबो नायसिलायजा 21 तारिख जत त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक सायमानाय जे 21 तारिख नवेम्बर विलेज कमिटी बफ्रमनाय इंया बाहायनाय अबनि खबरबो सायमाना बनो जों गवर्नरनि थानिबो साखा जे दायति विलेज कमिटी इलेक्शन खायवानि इंथों जोंनि गामियाम जायो लामा हाया दै हाया दैमा थया दिनै हेल्थनि कन्डिशन हाया कि जोंनो ADC गवर्नमेंट नो जत सारा त्रिपुरानि लुकुरावनो एलिगेशन खायो अमुक बेको जों मियाफ्रो साखा जोंनि ADC नि अप्रूव बाजेट जों काउन्सिल अप्रूव खायमानि 1100 कोटी निसे गोबां जों अप्रूव खायरो हका राज्य सरकार जोंनो अप्रूव खायखा 672 कोटी
2% kisa kebangdro. Nge chudu salary pension ronani bagui chini ADC o 6000 chini kormosari on staff 6871 jona tongo. Teibu pension holder prai mane 2000 ni upor tongo pension holder. Borongno nini salary ronani boroni pension ronani bagui taklai ni bosoro 481 koটি টাকা রাং থানায় nge development ni fund to mane kuloya borok sono salary purpose state o approve rokha 360 কোটি টাকা chini salary purpose on staff ni bagui thangnai nini 481 কোটি টাকা nge to gating thangha थानाय बसरावबो 126 कोटी मतो चेनि एप्रुव बाजेट नि बिसिन माइ आंखा अमायखे बसर ब्रंनो माया के फायखा बे बतरनो जों साखा सिनि दुइटा हेड अफ अकाउंट उंनि नांनाय होनो कायसे डेभलपमेन्ट एक्टिविटी नि बागै डेभलपमेन्ट नि हेड अफ अकाउंट उंनि नांनाय कायसे इनके सैलारि नि हेड अफ अकाउंट उंनि नांनाय जों मे आप्रो गवर्नर नि थानि बसाखा Abang jebabe jono rang nohoi tongo omoni system by जों deprive ungo tani ke local body share of taxes in jono rang no bawai ni salary ingthang development ni samungbo bawai ni ingthang ge kebo mane public ro saime aje state government chawani ro 360 কোটি roh kha ne or jaga mention khaja kri salary ni bango hine or jaga mention khaja kri development ni fund hono phia basung o share of taxes te local body ni rang payment ino ne जों salary roi ma pai nge kuloya nge je pro mane kamyam se tei kri nge जों sajabu ADC mung sakhaya ne nge जों botro na salaikha जों bahake khaine जों khai meya je o rang bai hanibang जोंनो राज्य सरकार जोंनो हेड अफ अकाउंट चेंज खायै दुइटा हेड अकाउंट के रडानि उंथोगनै जों गवर्नर नि थानि साथ कायसा सैलारि अकाउंट कायसा डेभलपमेन्ट नि अकाउंट हेड अफ अकाउंट कायने आप्रो साइमाना जे ADC डेभलपमेन्ट नि रांनो माखाय जदिबो अ जागा साथायखलायो प्रोजेक्ट वाइज जे एक्टिविटी उंगै दंगो स्टेट गवर्नमेन्ट जोंनो रहावो हाइफानो और जागा जों जे ट्रांसफर फाइमानि डिपार्टमेंट वाइज almost half the area PWD रो नि 5 कोटी टाका जोंनो एप्रूव खायो कायसे ब्रिज तांमाया 5 कोटी बाय कायसे काहाम ब्रिज तांमाया 5 कोटी नि रां बाय PWD ने बुले साइतंग PWD ADCO डिपार्टमेंट तंगो लामा तानि खायमेया आं जनगन रनो सोंनानि मुसु हायसि 5 कोटी बाय बोसो लामा सना माना sanai maya nge botro no bosun salakya tei bosini agenda tongo bo nge chini 2000 साल 28 फेब्रुवारी वो 28 अप्रैल लो बरो नोटिफिकेशन दो माने tongo 9टा डिपार्टमेंट ADC नो फुली हैंडओवर खाइने एग्रीकल्चर tongo फॉरेस्ट tongo निने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर tongo अथस जों नखा निने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जों 3टा हॉस्पिटल चालुनि बागै जोंनो दायित्व रजाउ फिशारि सुदु निने 3टा एसेट नि बागै रजाउ एग्रीकल्चर जोंनो 3टा एसेट नि बागै रजाउ फॉरेस्ट 3टा निने DF नि बागै रजाउ सारा त्रिपुरा फॉरेस्ट एरिया अथस जोंनो 3टा DF सिराउ निने 82 माइल निने खोमलो निने बिसिमोनो 3टा डिविजन बाय निने 67 निने बीट ऑफिस दं और जगह चिनि फॉरेस्ट नि एक्टिविटी खायनि मत जोंनो कोनो माने पावर रजाया बतरनो जों सालायखा जे फॉरेस्ट ADC आमसेबो ताबो गोबांमा चिनि बलं दंसो दङ साबो कासनाय तिसिंबो सामानि हाय ADC आमसायनि बलं नस दंके ADC नो बेर चिनि स्टाफ रक बरनो कासोय मेया
Buphang illegal babe jara buphang ranai no chini ADC ni staff kasoi meya tani ke chino power rozaya nini timber omani bagoi protection ni bagoi chini thani power rozaya inga collection ni bagoi rozaya watai nobar phai buphang baine lama kalaine borok thungui tilang thangpai state ni forest ro inge revenue borok mang nai pe chini kono revenue maya inge omo tirokno karei teibo overall chini development khaithani go sung governor by kok salaikha oma high condition no sung ADC chalawi ma tongo teibo chini especially education department 50,000 ni sai gobang student tongo nini 6,000 ni sai isa gobang arani go teacher tongo কিন্তু স্কুল ni condition belai heya 1632 ta school omo tamasnai ke bai ke sei tin ke pla jeng public bank joto no jeng no sau ani parawo school haya edisi ni school ta phainai phiya kwangma mane society NGO ro allegation khai je edisi ni school haya tin ke sei doglan kre bench kre aro jaga mane electric connection kre toilet kre jeng sau 35 লক্ষ টাকা ADC ni education department e transfer fund allocate khai jau 35 লক্ষ টাকা awai bahake asu school kobang mano maintenance khainai jengbono bo governor ni omo khunjo khana rokha salaikha governor bo khana kha appreciate khaikha omo high condition ang busi nai gerano nirok bai na tei bacha jora na bai kogrok salaine ang ADC ni amsai rok gobangma jaga rok ang teksa busi nai gerano tabok sia kho administrative setup bahaibo umhai ro ang Tripura ni bangai mungsa sia kho ang bati se si nai gerano hai hne governor bo sau asa khayo governor chini o miaprom malai jeng kok salai meni rok no bobo wansok nai hne financial jeng teibo malai phinai teibo salai phinai lokorok no omone sani mosu kuilao beseng governor bai jeng malai ni barbar no appoint mawo jono kobang mane allegation ronai tongo je ADC ni CEM te EM ro governor ni thani thangoi saimia de om high problem oi tongmani state government bai kok salai ingya hanke governor ni thani sadi rohi sanai ro kobang ma tong ang borok no bo sani musu jeng chesta khaijak BC election ni bagoi jeng 6 bar chithi rohla 6 time governor no bo ang nije no chithi soika aproni governor tongnai no je BC election conduct khaidi tribal welfare ni director ni thani rokha election commission state ni thani rokha nini chief minister ni thani rokha oma haike 7 time jeng ADC ni hoite chithi rokha BC election khainani bagai কিন্তু দুর্ভাগ্য চিনি বাগৈ চিনি Tiprasani hamya chaya no borok naya omoto jeng poriskar nukha miaprobo jeng salaikha governor no bini aro election cholai tongo chini aro tani election ungya omoni kono region kre nini central ni scheme kwangma CSS program rok implement ungya oboto BC election ungya ni bagai ni aro jaga sudu Tripura mo thasimi deprive ungya jara Tiprasa jekono party khaitheng or jaga deprive ungkha haisi omo joto ni chini mane right si je tno BC election khaya ngoi thung tomani nyo botro no chung salaikha chung governor bai thanai governor bai malai ni hokro malai phane tabok chung 26 din ni BC ta ni katal governor bai malai kha bono bo hambai maro at least chini kok khana kha asa khayo financial bo initiative nanai hne tabuk asuk tete dise habang tongmani ama haike Hastepha bai malai mani obono fuila jotoni sai fruitful discussion ni sai mankha tabuk koglamo ADC ni direct funding no tei kuno kokda salai jakha
direct funding ni matter to sung oro jaga governor baya sung ke just oro chini administrative ni je problem mani se bo to chini political dialogue sole nai chini maharaja ni netritwe anti liwo political dialogue sole tong direct funding including land ni power tabuk sung thanglai mani ke je chini oro ni limitation tong mani ADC administration chalokna ni bagoi as a government body hisabe toma problem tong bono sung focus thai tani ke boni governor by chalai ni boni bu limitation tong direct funding to land ni power to boto governor bu mane khaime ya boto te bu high level ni authority ni icha onicha ma borni sakthar muni nangu boto just mane oro governor mane sung lokha hinge central lo pathonai haji nge or jaga sungbu chini ADC ni ngi bu sung tabo administration chalawani no boni level by bahake solution khai manai o level ni agenda no tewin jeng discussion khai joto direct funding land power ni tei bu chini Tiprasani rights tong mani rong ke bo totally political dialogue chini maharaja khai tongo bobishodo bu khaine asa khayo bo bu samung janai hene to lai thangjago council Tripura ni joto 19টা বসংনি দফানি যে কাস্টমারি ল খাইজাক বিল পাস খাইজাক মানে আবনি ও বাক্সাকে বিল পাস খাইজাক পানো আবো রাজল পারনি থিনি ও কাসাজাক তো মানে আপনি বিশিমলে বাবা হাই প্রোগ্রাম ওঙ্কা কাস্টমারি ল তো जोंजे रहमानि थुंनो कासाजाक ख आगे जमातिया नि कास्टमारी ल पास होनखा बो तो प्रिवियस ईयर माने प्रिवियस गवर्नर नि थानियाव पास होनखा ताबक जे जों रहमानि बेबाग नि कासाजा टोटल काइबसक बो दफा बो संनि रहजाक माने टोटल जों नि ताम सने और 11 ता जों रहजा दङ और नि बिसिं रेक्टिफिकेशन खायनायनि बागै बर' रहखा नि ताम सने रुपिनि न रहखा रियां न रहखा जों रेक्टिफिकेशन खायबि रह पिथा इंगे ते बाद बाकी तो रेक्टिफिकेशन बागै कोनो रहजा करे इंगे रेक्टिफिकेशन खायबि जों रहपानो बर' गटाबाव ताम सने डिस्कशन खायनाय नायनाय प्रपार माने अमा करेक्शन उनखादे निया दे हायरो नायनाय इंगे और जागा जों बनो फोकस खायखा कास्टमार ल न जेहेतु जों कास्टमार ल ब्लाई नांगो जोंनि Tiprasani बिसिङाव कास्टमार ल करे हिंके माने जोंनि कोनो राइट्स करे हाय जों फातार हास्तेव थांखा हिंके विशेष के मेघालय हायराव हिंके लैंडनि ब्लाई पावर दङ बरनि माने गांगुरा हन्दी पारानि जे अमरो चिनावर हिंके कोनो माहाय करे जदिव फरेस्ट राइगो कहाँ के सुजाक दङ माने विलेज इंस्टीट्यूशन न बर प्रेफार खायो जोंनि राज्य सरकारबो ताबो इमप्लिमेंट खायो दङ फाइनेंशियल जोंनि कास्टमार ल मोइथा हाके विलेज इंस्टीट्यूशन ब्लाई इम्पोर्टेंट माने पारनि चौधरी रवनि सयसारा बरनि प्रपोजल साला फरेस्ट राइट ऑफ माया मोइथानाय इंगे फातार हानि बर रक्ति और जोंनि हानो सेगि मांगला माहाय प्रोटेक्शन मोइथानाय इंगे जोंनि कास्टमार ल ब्लाई के इम्पोर्टेंट बनो बुसुं साखा इंगे आशा खायो बो नायने नायनि ओंथोंनि जोंबो साखा